Peygamberin şefaat evliyalardan karamat olay. Bak versin belediye zaklası yendiga yendigilaga aman etken olmuştuklarını bekten babasının acılarına ömür yaşlarımız uzak olsun. Ne paramız kirken dedi, başka kirin bakın. Ata yendiga oğul yendine nirva gelin olay. Ram atasına meclisinin bir sağlığa bekten olay. Ram şubatlarımızdan Amin. Ötken azabalarının okullarına diye versin. Allah Teala'nın bergenisi nasip etsin. Ondan bu cinnegan terbiyelerimiz var. Boşuna yaşlı toylarımız soyulgay. Odalar kelen kademlerimiz kullu kadem bolay. Bugün toyun sevgisi yegi balamız Allah Teala beklemden sonra uzak ömür vergey. Bu toylar toyunlar bir bağıtlı semeye var. Yaşların yolunu vergey. Hadi gördün mü? Hadi. Hadi ne kaldı? Aksa kaldı. Aksa kaldı. Aktarın diğer peygamberin şefaat evliyalardan karamat olay. Bak versin belediye zaklası yendiga yendigilaga aman etken olmuştuklarını bekten artık naziklerin mol ömür yaşlarımız uzak olsun. Ne paramız keyifli, bahtı olsun buraya. Oğul sırkaların aman boğan yaşlarımız vergin. Ağaların kelin kademleri kutlu kadem bu. Bu yegiler hizmetleri ten buyurup. Allah'ımız bahtı şeyler var. O kumunu kızsan, burası hakkı, kumunu bulası, azatın bulası degen dedik bahtı şeyler var. Şuların kısıtların görücülüğü hem gözüne söylüyor. Al hoş geldin. Buna ünlüsü Azat'tan çıkanday Polat degen ünlüsü. Gece Kudalık Kıdamanın Taşkent'teydi. Hava. Azat'tan çıkanday Polat degen. Hoş geldin. Buna Talgat degen. Kempir'дің қолындағы çıkanday Miraspor. Talgat degen. Buna Atabek degen Kudağısының үлкен баласы. Қолындағы. Buna Kүйеу баласы.
Salama. Öz bir kardeşi var. O şunun yalnız büyük. Hoş geldin. Allah. Qanday? Adetdagi dayımız. Kudamızın murunduk atası. O bir yağından dayı, bir yağından murunduk atası. Tak. Zirgede. Marat. Azat bölüğü kuda. Buna mübarek ağa. Azat bölüğünün kaynağası. Kudamızın kaynağası. Mahmut. Dayısı. O, dayını görse. Buna Ataş degen dayımız. Ova, resmi yiyip buladı. Ova. Geçigen. Kuda, o kızını alıp oturmuş. Ova. Ulkan kuda. Ova. Ova. Buna Gülsek Ay'daki incigin kız verip oturmuş. Ova. Duruyor ayranda durar, duruyor Kiyetav'da durar. Ova. Dostmurat Hüseyin Bayağı'nın balası. Yalayı. Ben Ataş'daki incigin. Azat'ta bölüm olamam. Burada gözlerimiz tanıştıraslar. Şeyler giyip çıkanlar, karnın bomlar var. Kural jorası, birge okuman. Ola, yedi nasıl hayatı jorası, birge oynamak istiyor. Hizmette. Buralar, toyların şerefi var, kutlu olsun, жақсылар, вақытты болсын. Рахмет. Мына Зербеттен төрден таныстырайын, Ақсақал Оразбай аға, Байрам құдаңыздың қайнатасы. Kaynatası dedi. Қайнатасы. Kaynatası. Қайнатасы деп жатырмын ғой. Содан мына жақта Жасылкөл Азат аға, Байрам құдаңыздың әкесі Абыл ағамен туысқан адам. Ар жағындағы Яқып аға, ол да Байрам құдаңыздың әкесімен туысқан, інісі. Жасылкөл. Мына жақ Тайыр аға деген, ол төрде отырған. Ол да сол құдаңыздың әкесі Абыл ағаның інісі туған інісі. Мына жақ Рашид деген жігіт, тақияда отырған. Құдаңыздың үлкен ағасы, туған ағасы туысқан. Енді алау Бауыздау құдаңыз Байрам. Бауыздау құдаңыз Байрам. Мына жақ Мұратбай деген сол құдаңыздың қайнағасы. Мына құдаңыздың ең кенжетай шалдың қолына қалған бала Алишер деген. Туған інісі. Мына жақ күйеу баласы Саламат құдаңыздың. Бұл да күйеу баласы Рашид деген. Мына жігіт бажасы Парақат құдаңыздың. Мына жігіт та бажасы Бақтияр деген құдаңыздың. Мына Полат деген құдаңыздың балысы. Мына жақ Байрам деген құдаңыздың қоңшысы. Мен атым Амантай, мен де қоңшысымын. Barangkali bahasa olsun, atayı ne gün bir balık yerim boğay. Öbürlük şöbürlü boğay. Hemimizin uyumuzun hoşuna yakın yediler. Hoşuna dersi kalır, yakın yediler. Yani şunu çok almış. Kızlarımız, mallarımız bunlar koşulan dönmüş var. Sakası olmuş. Yerine gidiyorlar, kalkta kalalı bir gün simge olacağız. Bir sen koymasın. Oyunlarına basın, artık olsun. Raşit Bey. Çaka. Haydi oğlum. Lan toylar olan olsun. Yenizge bahset, casarımız baklı olsun. Oyunsun. Annemizin gidiyor, bütün toylarımız kop olsun.
Farzlarımız kop olsun, zamanımız sınıf olsun, yerimiz sınıf olsun. Şarkı günleri yok sırasa vereyim. Bakın doğru olacaklar. Sebepçi yapacağız. Vakti olay bozdu. Hizmetleri buyur, ay kılıçıptı. Mesela kaçınarak olsun. Yeter kakızda erken buyurup. Sularını yakıp tutuyorum. Koyup tasdik etsin hem beni. Bunlar bir toplumda fiyat oğu var. Kültür. Toyda bir kudayım. Kudayım bana toyda bir bargayıslar. Kudayım bana kudaşlık. Mıncılık deydi. Sumayın olsun. Toylar 10 olsun, ballarımız vakti olsun. Kelgen kademlerimiz bu kadem olaydı. Ne buyursa, ballarımızla anlatılan teknik en son uzak ömür vergen. Bugün kuvanç toyunda olmamız, şu toyları toyular, bak semilerin grubu var. Atalarının, ünlülerin yolları bir grubu tatlı. Bu ürünün bunu gösteriyor. Bu şakar gayet. Azatmayan Allah'ında sizlere yaş hizmetim var. Şunlardan bu asıl durum nesbeti. Ne tasmin acayip toylar balamız. Daim toylar var aşağıya. Şu ballar bakma olay. Neden milyonunu orada yaklayıp toy çok kolay. Koydum ana açkanlar.
Aman Atamırak Cangaslarına gelin. Onu ya amanın kaynakaları. Gelin ben ağalarım var. Toy olabilirsin, toyları kalırsa versin. Atı Murat dedi. O tarafta bağırmaklar çıkmaya da. Yine de kayak. Aldaki aksakala bağlı yapacak, aydıvat kaçacak, kavga olacak. Şuna fikir kademenizi ömrümüzce katlaşayın, menge çıkmayın. Ömrümüzce katlaşayın. Dasırgan azat canımızın, dasırgan anam boşuna toylara cayısın. Sizlerle ilgili varsam yaxşı günlerce toylara varayım. Çok sıcak ilgiler istiyor rahmet. Hizmetleri yığınat dinlemeyin gayet. Kudayım için barsak geçecek yakışımki toyga barayımız. Hem miydi yakışım toylar bakayım. Murat Bey sen Yüz grammış ki din sağlık verin. Boş ver. Oğlu çıkarlardan aman bu esnaf kutağından dersi kalır beğenme yaxşı günlerge cayılay. Ağamız ata gelirsin zeyruban terim bu gay. Ömür çakasından olsun. Hemmenizin evinde hoşuna gelsin yeter olabilir. Ulan Allah'ım. Yerine teyimli bir olay. Hem bir toy olsun. Ağamız Amaçlı koğay dasırgan toğun olaydan toğun sivir qo'zg'atma yeri olay vaqtim olay. İlk jarqa tendiye xizmeti berip, xudolarning ag'aychiga maşallah olay. To'sin asal xudo uyine kelsak quvonchga kela berganmiz. Allah to'yi, kesik to'yi, sunnat to'yi degandek to'ylardi. Ayni o'zimdan o'shunday to'ylar ko'p bo'lsin. Amin. Kayak kayak bandisine. Hürmetli kudalar. Kaçtan kat baba Bırak edin kamera geçsin.
Kadelerimizi öpütsen, ballarımızdan ayak yol çalarsa, her Türkiye'yi yaşlıkı toyga jayılgay, sesimiz kuşlu bagay. Ne deyimiz şu? Ballarımız vakti bagay. Yekses vakti olan. Dokuzkanlı Kosukan. Abi. Ama yüksek katlasın. Hangisi? O kadar çok görüyordu. Abi yok. Hadi bakalım. O yok da kadar. Nefallarımız iki yaka hizmeti tengiye görsün, sağlık olsun, ve sakatın olsun. Bizi kuşu, yaşlarının sırağa gireyim. Bayrağı zeynep'e jinakan tengiye sırağa görsün. Partiye geçtik. Hizmeti tembihi büyürsün. Tapkan jinakan olsun, yaxşı günge büyürsün. Hemmenizde toy olsun, kuanç gün köp olsun. Toylarda katmasa bileyim. Toy bala versin, yegeceğiz vakti olsun. Ben bir dakika oklatacak. Kadın değil mi? Ya bunu söyleyemiyorum. Bak, adam duyunca, kadınımızda yegen hakkında büyümüşüz biz. Bunun varsa paylaşım, tüm şey düşünürüz. Adam ben, canım korkulatmam, bağlar gelmiş para kaçtı. 100 gram anak işkenin paylaştı. Dastıklar kol olsun. Aynıca koylardan bunlar kol olsun. Para kaçtı. 100 gram anak işkenin dastıklar kol olsun. Bunun varsa koyga var ya. Onun kuşunu yiyoruz arkadaşlar. Bana sonuçlar. Biraz da Mustafa'larında bayramda kol olsun. Hadi 100 gram anak Çırak pastalar. Kazandı. Türkçe gözüküyor. Ya dur dur. Kim zaman? Nasıl? Böyle işte. Ya dur. Kim var diye sonra. Ya Haktan niyet bağın benim kefaat olacağına. Bu ırskı nasibimiz bol bu yaşar uzak olsun. Baratkan safarların bol olsun kudayı koşar. Birul arçası, ana birul arçası. Ata olacaklar. Amin. Bugün böyle şakaran man boğay. Bizim yaşımızı vergeyi, yolumuzu vergeyi. Ana ballara şunday verin, yaşlarımız öyle. Etkesin, ötken atabalarına, ruhlarına teyirsin. Allah Teala'nın bergen nasibesi olduğun bol, azatcan, almagan, jinakan tergilersin, bana da bana muşunda yaş güllerini seviyor gay. Bunu toyumuzun sebepsisin ve balamsın ve kızımız Allah Teala bekleyin diye sağlık bergeyi, uzak ömür bergeyi. Şu güzelliğin gülü gözkeyi, koşlarından koşargay, toylar olmaşkay. Hem benim hoşuna yaşlı toylar dök ama atmayız diyor. Çoğlar Berkamal olsun. Ben de yegeceğiz vakti olsun. Ben de böyle şükürlü olsun. Yegeceğiz hizmet tengiye olsun. Yaxşı görsün. Bağladan beri uç yürü kelimelerini geçmene bayram ağamızın çağrılarına bir жақсы тілектер айтылды. Тілектердің бәрі қабыл болсын. Міне келгендерге құдашылық, мыңжылдық деп келіп жатырмыз. Біріншіден келген қадем құтты болсын. Құда мыңжылдық, күйеу 100 жылдық деген ата бабамыздан гәп бар. Құдай мыңжылдық құда болып 100 жылдық күйеу болып қатынасуын несіп етсін. Мына дінар қарындасымыз шаңыраққа тастай барып судай сіңіп, қызы, байрамның қызы, кімдерден деп берген Ларман дегендей бір жақсы адам абырайға ие бір шаңырақлы қыз болғай. Маңдайға беріп, етегінен өніп бір үлкен шаңырақ болсын. Екі жаққа адам қызмет етсін. Әйтеуір сіздің ұлыңыз Байрам ағаға ұлдай болсын, біздің берген қызымыз сізге қыздай болсын.
Bekizat'ın ağızbaşlığını verip, kese kanıtsada Köyül ağızbaşsızlık мәңгі olsun. Бәрімізде де бір Алланың құлымыз бір бендешілік жаратқан екен, Алла Тағала жіберді, өнсін, өссін деп, өрісіміз кеңейіп атыпты. Құдайым өніп өсуіміз тоқтамасын. Тілек айтқан кезде мен көп жерде естімен да бір 100 грамм ішетінде денсаулық берсін дейді. Ол натурал. Алла Тағала бізді жіберген екен, Аллаға құлшылық қылатындай денсаулық берсін. Соны жағамыз. Dolarda duvarımız adamımız көп çıksın. İyi jас балдар рахат olsun, olsun. Hizmetler büyüsün, atınasına adıyla oynap bölüp dönüp böyle çıkıyor olsun. Ben sana rızamız din soğuk olsun. Koy toğa seversin. Şimdi bizim halkında varsa toy işlemi sebebini sahibi. Burada selam olsun, yem aldı, baktı semerden böyle olsun. Ama bunda bana Allah'ımız buna toyuğa bugün toyamadı. Yeker toyu verip alır, Kudayım 10 olsun. Allah'ımız baktı olayı, sularımız özlü şuurlu hizmetleri eğitimden ağız üçlüğü berip karım katmaslığa Kudayım tuhman hızlılık olup katasa vergeyi. Kudalarını, ne Kuda. Bayram Kuda, dursunuz mu? Buna jaygan dasturxonlar hamisha yaxshi kunlarga to'ylar. Mana endi sizlarning to'yxona to'yini jaygan Kudayım. Va xizmatda o'sha mana aqsaqalarimiz sog' bo'lay. Yaxshi kunlarimiz sog' bo'lib, shular oldimizda jursa bizni Xudoga amanmiz bari. To'ylarni 10 bo'lsin asla. Bayrama. Amin. Qutlug' bo'lay, bolalarimiz aytib baxtli bo'lay. Umri shukrli bo'lay. Bo'l qara. Peygamberin şefaat avliyaları karamat. Vakt versin, melede saklasın. Yendik ay, yendik yıllara aman yetkerim. Tekbir-i bekam kapasın, hepimiz bol mücadelelerimiz. Amin. Buna dastıkallarımız, karamat, koylarga cayılsın. Yetken hizmetlerimizin rahmet. Yakın orada hacettik, arağına gittik. Ben yedik ama yedik çoğunu. Allah Versin, köp versin, yeşesin, Allah jetkersin, öpken atavulardan okularına atiye versin. Allah bana bergen sınavı versin, oldum bu. Azat balam men, Allah hanım kızımın jayvatganda sılar tolup, barkımda oluşunda yaş günlerini jayılgay. Bugünkü toydu severse, ballarımızga Allahu bekkem densalık bergey, uzak ömür bergey, boşkan men onu ösüp boşa kargay. Toylara ulaşıp ülgün, bakıt semeli toylar. Bereketli hizmetlerine rahmet. Rahmetlerden yetken. Sen
Oynamaya kalsanız, matematik hizmetleri yapacaklar. Padalaykalarımızda sihirli padalaykalar alsak falan. Şahsen oynayımızı seni... Uzay olun, olan sizlerge uzay olun, iki yakın hizmeti veriyorum. Oynak kılıp özlerinin kuvvet cüret hizmeti veriyorsun. Namamalarımızın yaşın versin, yolun versin. Oylarınızın olsun. 6 bala, 3 kız. Bizler şunun ikinci balasının ballarımız, şu benim kudalvatızlar. Endi en utamızın atamız, Sapargelli degen atamız var. Şunun ayeli Salima, atamız kayısı olmuş deversin. Ayeli Salima, bu iki mamamız. Bundan keyingi bizlerin akemiz kayısı oldu olan Abdullah degen. Men
Odan keyingi ağamız Arabay ağa olan qaysi bo'ldi, so'ning kelinchigi O'rin. Keyin 3 ammamiz var. Ukan ammamiz nega azraq mazasi yo'q so'ng uyda. Bu ikkinchi ammamiz, atamiz, akamizning singillari. Singilli qarindoshlari. Ayjan, Zuhra, 2 singlisi. 3 qiz edi, biri nedi. Odan keyingi bular egiz, Tayyip Zuhra. Odan keyingi Ukan akamizning qo'lidagi kelin, kichkantay kelin, Yaqub degan ağamızın ayeli Damesh. Odan keyin Tayir ağamning, nega Tayir Zuhraning, Tayirning kenchigi Ziyoda. Endi o'zlarimizga kelsak, bizning o'zlarimiz 3 bola, 3 qizmiz. Ja ikkinchi Abdullaning bolalari, qizlari shu bilan Xudo xohlasa, bulardan eng ulkanimiz neki Elmira Rashid degan ağamızning kenchigi Elmira. Ikkinchi Xudoingiz Bayram degan kenchigi Roza Xudog'ayimiz. Ba'urman Xudog'ayimiz. Buningizdan bir turib chirangiz bir ko'rsatib bering. Bu Xudog'ayimiz Roza. Uchinchisi Firuza. To'rtinchisi men Mafruza. Beshinchisi Guzira. Singillari Xudoingizdan. Eng kichkantay inimiz bor Alisher degan, uning kenchigi Bota. Endi mamalarimizga kelsak, Rozaning anasi Danish. Odan keyin mana daylamizda qilib bor. Birinchi mana tuxum tanishlar, odan keyin Rozaning birinchi bo'lsin. Birinchi ana tanishtirib deganim qo'ymen. Odan keyin Rozaning ushqalarni tanishtirajak. Mana shunday aytib Rozaning ammasi. Jumagul mening amam. Kichkantay ammasi, jingasi. Jingasi men atim Aysha. Men kichkantay. Rozaning ag'i. Endi bunau jag'i anamizning adasining kenchagi ham Rozaning murundiq apasi Atatubika. Naqas endi Rozaning singillari nega yerda endi Rozaning singlisi Zeynep, Gulbahor, Ajapasning qizi Malahat, Rozaning kichkantay qizi Irada, O'ylesi, Aqbo'da. Endi bu yerda bizlarimiz Otanashamning qizi Xurshida, Umida, O'ylesi Rafila, Jirani Jasmina, Durdona, Hashida. Azar şu turlusiz. Bizlarga hammamiz kelgan qo'noqlar aytib o'tdik, endi navbat bizlarimizga tanishtirib o'tasiz. Yaxshi. Kiyimda turaman. Xudoyman. Nega kecha araqchiga cho'ktirib, araqchi piyon bo'lib o'ynab, Xudoyman chiqarib ketib ketdi-ku kafeda. Xudoyimning onasi, adaka. Shu o'tirib ichib. Xudoning qarindoshi, yolg'iz qarindoshi. Assalomu alaykum. Biz ortiq aytolmayapmiz. Aytadigan. Bunda ulkan opamizning bekeshi, atasini ayta qo'ying. O'zing ayta qo'y. Atam Zoya. Anakay. Can kuyovning qarindoshi, o'zi Ulkan xudosimning bir qiz edi kishi. Can qarindoshi. Hatto Zoya bunaqalarda turadi. Shehmarga tushdi. Endi xudo opam. Ayta bakalım ajabasi. Xudoyimning ajabasi ayta qo'ying. Almahanma ajabasman yaqin atim. Chapaytda, kuni chapaytda. Xudoyimning
Aytın size. Ayt size. Aytın. Ziyafetdaş dostları. Size. Ziyafetdaş dostları. Ziragol azıcık bir tavuda sıraman. Kudamızın burnu kapası. Aytın. Buna ülken apamın sivlisi aşapamız. Aklarını ayıt almayımız. Sılika. Şimdi kudamızın kardeşine aytın ya. Adın aytın. Şimdi kudamızın ağasının ayını. Şimdi buna kudamızın sivlisi. Adın. Lüksde duracağız. Buna kudamızın sivlisi. Arkadaş, atmama ankiyet alalım. Burada Türkiye birden ya enesinin gelini. Arabasının aklı gelini, annemden arabasının aklı gelini. Daha iyisi ağasının ayeti. Bize ana atar. Ne yedi? Ne yedi? Burnu kafası var da ki. Gözü sulu gözü. Toğut ben tuğu deyip de olmayan kızlar. Bayram kızarşım hem sabura deken. Burnu kata burnu kızları. Ne kay? Ballardır. Şu yedin Kudagay'ın yalnız kızı var. Aysenem deken. Ana şunu alıp oturmak Kudagay bu haber. Kudagay'ı. Size ya Kudagay buladı. Yine. Kim? Şu yedin gelinlerim kadar. Şu yedin gelinleri. Atlasaydım. Şu yedin gelinleri demeyi şu adetli ki akayınları. Niçin? Kudagay'ın gelinleri. Soğutu. Ne oldu? Amca, şimdi bir kişi geldi. Anladım zaten. Gelin kovadım sırttan gidip Karışkan için gelir. Oğlatımız ocağına basın. Sayın Yetişim Ayşe Kur'an, kumbaytam sizi. Sizin nüvelim olsun, güzel sayılı olsun. Sayın Sulay'ın hastayı patlıcımızlar, şerasmi hizmetim olsun. Yerine yürüyorlar, halkına kalabalık yedim olsun. Amin. Hem de olsun, bu siyasi yetkicilikte yaşıyor. Onsuz yere kazansa kıyağı olsun. Aklı sağlık olsun, kızların korkusunu bilginizler. Amin. Aklı olsun alalım. Geçtik. Amin. Yine biraz ayta geçtik. Amin. Baktık şeyler olsun. Ben siz bekleyemez. Toyları olmasın. Toylarımız, o
Rusya'ya gidip kaldı, beni tattım, şiirimi gidip kaldı, kısmıza, Rusya'ya gidip kaldı, benim yarım, var Rusya'ya. Açmasam kolay duram, Endi o'zingiz Kudayım kusurumuz bakılı olsun, onu versin. Kudaydan beri gidecekler, onu öbürüşü birlik olsun. Kudayım Türkiye'de şolum olup, Kudayda şolası olup, şimdi sayarlar, şimdi bir bölüm olsun. Yegene katılmetleri şimdi olsun. Amin. Bundan korkan duran kudamız kırdım, soğuk Kudayım. İyi olan bizim Amin. Varsa gezecek, Kudayım toyda jüret. Amin. Tavuk koyduk, Kuday'a şükür. Bizlerin yolunu Tosbağamıza geliyorum, altı koyuyorum Tosbağamıza. Sonda külleri de girsin. Baktığımızda yedik, o sonra elde döndük. Kıbrıs'ta kelip atırgan jerim bol bolsun, bakıtlı bolsun. Kudayım, ben diye katlaşkayım. Zaman diremez Kuda kalesi, zaman diremez. Bizler zaman diremezmiz. Bizler hem hoş değil. Kuday hoşuna çıkar. Kudaydağı, biz kaydağı gayrımızda. Uçurastırgan Kudaydağı deydi o. Kudaydağı uçurastırgan çıkar. Nereye olsa gönlü versin, katarına tem bulmasın. Kudayım bizlerin yolumuz da versin. Bizler hem ediyor, zaman gün görgönmüş yok. Başımızda geldiler, kalıp suyu batırmaz. Kudayım bizler. Nadasakhan hem var, yaxşı günlerine toylarga zayımayım. Meni jetmizgeyim, uçunday köylergeyim, uçunday toylarga jetmizgeyim. Akbaya koyayım. Yaxşı. Musta aman düşsün, dağlara gitmeyiniz. Musta aman yaxşı etkileyelim. Yaxşı günlerimiz görüşmeye geçin. Onu çok nasıl? Bizlerden aklımızı bekleyelim. Men jengem var. Ya espri degen bolmaydi. Bargan жерде ойнап, мәскеу жүрелерге құдайым. Қарым-қатынасымыз мәңгі болсын. Сапатан күндерін құдайымыз. Беккен болсын, қарым-қатынасымыз күшті болсын. Мәңгі болайым. Кәлмен алып рахмет осындай. Барған жерде ойнап, мәскеу жүрелерге
баламыздың, қызымыздың бақытты болсын. Азаттың жайған дастархан жайын құлайын. Келсек, көрсек, yaxshi күндерде болсек, байларға болсек, бақытты тағдырды yaxshi бір семья болсек. Амин. Yaxshi күндерін көрейік, амин. Амин. Көрсек, денсаулық берсін, амин. Амин. Не жоқ болып кетті? Қатасымыз мәңгі болсын. Қатасымыз мәңгі болсын. Yaxshi күндерді көре берейік. Амин.
Sen
Күнүменен айтып аткан тилектер хаммасы орулы болгай. Мына келин шырбатыпсыз, кутлуу болсун. Кызмети эки жакка теңдей болсун. Мына алыста жакынлататын, бейтанысты тааныш кылатын кыз бала дейди. Мына кыз балам сиз келип атыпты. Силердин үйүңүзгө да бир кыздай болуп келсин, кызмети буйрсун. Өнүк өсүп силердин жашыңызда жолуңузду берсин. Hammenizga o'shunday yaxshi tilaklar aytib atır. Hammengizga tilaklar hammangiz bo'lsin. O'zingizga ham bir yaxshi kunlarda, to'ylarda o'tirmoq nasib etsin. Sebebimiz yek bolamiz baxtli bo'lsin, o'g'ri-chug'urli bo'lib, o'zlarining ko'payib, bo'lib o'tib yuraversin. Amin, amin. Bir eng yaxshi semya bo'lib yetishaversin. Canım sen ham yetkazsin. Kızımız baxtli bo'lsin. Sen siymaysan. Kızımız baxtli bo'lsin. Amin. Bugün şükürler olsun. Nakli bakın kadınlara. Dayım, kadayım üstüne kulüp oynar. Oğuz üstünde. Adına severek. Allah'ın kapalarını oğlu görünmezsin. Baktı olsun. Şükürler olsun. Yıkırak hizmet dengeyi versin. Құдағай апаң үйіне жақсы күлерге келгенбіз. Жайып жатқан дастархандар хәмеше жақсы күлерге жайла берсін. Апалардың жолын берсін, жасын берсін. Тойларда жақсы күлерге ойнап күліп жүре берейік. Бақытты болсын десін. Ойнап күліп жүре берсін. Дастархандар толы болсын. Оң болсын тойлар. Амин. Сен жамалап отқан жоқ шығар? Арқайып отыра бер. Адамдарымызға Amin iştesinde жақсы күндер болсын. Жастарды болсын, өкінішті болсын. Мен айтып атқан жас күндер тілектері қабыл болсын. Қалеге күн бала, аяқаға келін ұл болсын. Сіздерге жеткерсін. Екі жас бақытты болсын. Бірлі-шүрлі болсын. Екі жаққа қызметі тең берсін. Үстіп жақсы. Неде ауызбіршілікте қасаса береді. Балаларымыз бақытты болғай, апалардың жолын беріп, үгірлі-шүгірлі болғай, екі жаққа қызметі теңдей бұйырғай. Сол үшін ала ғой. Қошаңызға қошаған, үгірлі-шүгірлі болың, маңайыңнан берсін, ертеңіне болсын. Дайым жұлдыздарың сарасын, екі жаққа қызметің берсін. Судай сыңысып, тастай баттым. Еліңе елеулі, қатыңа қояулы келін болып, бір атақты келін болмайсың. Армандарыңызға, ниеттеріңізге жете бергенсіз. Ниеттеріңізге жете бергенсіз, бақытты болың. Келмей көптілегі көл дейді, уже балалардың есік açып барғанымыздан бері көпшілік жақсы тілектер, ниеттер айтылады. Алла-Тағаланың дарғайында шу ниеттер, тілектер қабыл болсын. Шу балаларымыз бақытлы, тақытлы, дәулетті, перзенті болсын. Маңайымыз толы дәулет болғай, етегіміз толы перзент болғай. Таймастай тақ берген, қайтмастай бақ берген. Шу денсаулығыңыз бекем болғай. Шу елдің бірі болып, алды болсаңыз көз тиеді, күйіні болсаңыз сөз тиеді. Еліміз, халқымызмен бірге болып, бір әділі, бір атақлы сималардың бірі болғайсыз. Амин. Амин.
Kızıklarınız көп жүре береміз. Балдар бақытты болсын. Құдағайларына келген қалемерді бір құтлы қадем болсын. Аллахымыз бақытты болсын. Жақсылардың жолын берсін Құдайым. Құрып атқан көптері мәңгі болсын. Қатынасында мәңгі болсын. Сол көрген жерде қуанышпенен көрсін нәсіп етсін Құдағайлар. Үлгілердің жолдарын берсін, айтқан достардың бәрі қабыл болсын. Қуанышымызбенен көрсін, қуанышымызбенен бірге жүру нәсіп етке Құдайым. Тойда көрсе берейік, сіздердің жеткісін осындайда. 80-ге шыққан кемпірдің ақтыларын үйреніп беріп әкелсін. Amin. Allah'ın toyu sağ olayım. Yıkılı koşan harpayay. Gülsümün gözlerini göreysen. Ne izizine toylar bola veriyor Kurayım. Şu toylarda koşup kuşağı aşıp bu da Kudağaylık, 1000 yıllık, 5 yıllık koç yürüyoruz. Allah istedim. En sağlığının vaktinin arkasında beri vakit diliyorum. Kuru vergeyimiz. Günümüne yaxşı tilek aytып Келіп жатқан қызыңыздың қадемі құтты қадем болсын. Şu қызыңыз бір бақытлы, тартқылы, күйеуіне бір жақсы келін болып шықсын. Шылардың жақсы күндерін көру әмеге нәсіп етсін. Мына жерде отырған апаларымыздың бәріне денсаулық тілейме, бәрі әсіген. Мінекей жақсы апаларымыз тілек айтты, бәрі 80-ге шығайын деп тұр мына ұлтан қайненесі Алмаханның. Құдайым шылардың жолын бергей, жақсын бергей, үлкен ата бабаларымыздың бақытлы, тақтылы болсын, өмірлі жүгінді болып кетсін. Ендігі жыл Алмаханға бешік келіпті деп отыра бергенбіз. Той қаласын, әмін. Еліне қадемізді күлпісін. Тойға барсын, екіліз бақытты болсын, еліне елеулі қатыны қалауы келім болсын, Құдай сасын тастай батсын. Аспарымыз ғашық болсын, дәрім мол болсын, ел парақасы болсын, қара көздері сондай той болсын. Барсақ той деп барайын, той деп келсін. Сасын көрердің айтқандарын қабыл болсын. Елғамда тойын келесін, ярды тойына отырғаймыз. Қара көздері үйіне той болсын, барсақ той деп барайын, келсек той деп барайын. 100 грамм ішкенде денсаулық берсін. Жақсы күндер көп болсын, апалардың жолын беріп, өніп өсіп жүре берсін. Жақсы күндерде келеді. Алмахан сіз айтқанда 2 жас бақытты болсын, тойларыңыз тойға бассын, қатынасыңыз күшті болсын. Келсек барсақ әмбе уақытасында жақсы күнге, той мерекеге отыра берейік. Бақытты болсын 2 жас. Қосылып жатырған 2 жасымыз Құдай, үлкен семья болғай, үрлі шүгірлі болғай. Қатынашығымыз мәңгі болғай, дастархан толы болғай, еліміз тыныш болғай. Әр уақыт жақсы күндерде тойларға қатынаша бергейміз Құдай. Құдайым күнімен, мына 2 жастың бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, үрлі шүгірлі болсын. Тойлар ол болсын, апармен. Амин. Құдағайлар келген қадемдеріңізге болсын. Екі баламыз бен қызымыз бақытты болсын, өніп өссін, 2 жаққа теңге қызметі беріп жүре берсін. Екі жаққа теңге қызметі берсін Құдайым. Ойнап күлісе берсін барған жерінде. Қарым-қатынасымыз мәңгі болсын. Барсақ келсек қуанышты, той тамаша, уақытты қалап келе берейік. Әмнен үйінде осындай жақсы ниет тойлар болсын. Апалардың тілектері де қабыл болғай, нешеуінен бері айтып жатыр ғой тілектер. Бәрі қабыл болғандай. Соның үшін алып қойған. Аяқшы құрметті, қадірлі, осы шаңырақтың айсын иманлары, неге бір айдағаннан бері мына себепшіміз 2 жас ұлымызбен қызымыздың әдісіне яшылық айтып жатыр, бәрі қабыл болғай. Ұлымызбен қызымыз ұлымыздың әке-шешесі болып, ең бір биік семьяларын бір болып жетішкен. Жас үлкен аналарымыздың айтып жатқан тілектері қабыл болғай. Әміне шу ақтық келін түсірмекке, енем құшап
Жашыл келетін жолын бергей. Һәм менің үйінде жайлығында тұсқан яқшы күнге тойға жайылғай. Құдағайшылығымыз мың жылдық болғай. Келген қадемдерімізге гүл тіккей, тойда қатнашқаймыз. Не деп адым атласақ, үйлерімізге яқшы күнге тойға қадем қатлап барғаймыз. Жастар бақытты болғай. Ек құдағай. Есесін бана чексін, дастан берекетін берсін, амандық денсаулық берсін. Бәледен жәледен құттан жерден бәледен халық қатардан ана сақласын. Қайтпас дәулет берген, қайтпас дағыт берген, мына жастарымыз баршы болмай, өзімен көмейге ұйықтайын. Қошағымына қошаға сүгірлі болып құдайым. Маңайына мен бетеңнен өңгей. Өзімде мен өлім ұлғай, өзімде саялы болғай. Судайсың, тастай батып, жұлдыздары жарасып екі жаққа қызметі берсін. Еліне елілі, қалқына қалаулы келім болсын. Бақытлы, тақтылы келім болсын. Ардақлы келім болсын. Hem osda yaşını yetkizip, olosda büyüğe kızımızda kıyağı kondurup, aktı şalıp korup, son kızlar korup jüre berkesin. Her minekey, bula jenjak bolup, katnaşıp atırmız, Kudayım şu katnaşımız мәңгі болсын. Şu kelip atırız, kadimatlap, şu kadimlerimizge nur жаусын. Şu ballarımыздың тілегін тілеп атырмыз, şu тілекlerдің бәрін Алла Тағалам даргайында қабыл етсін. Өссін, бөлсін, міне ярла той беріп атырмыз, ендігі жыл бешік арқалап келіп, күні қалап, көп кәтті бешік той беру насip етсін. Şu bizlerдің жолымызды беріп, бұны ұяға қызық, қияға қонған, күні яқшы атақты, bir yaxshi семьялардың бір болғай балаларымыз, денсаулықтары бекем болғай, жашашлары ұзақ болғай. Әмменің жинаған тергені Құдайым тойларға бұйырғай.